O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o talo les wharaili. Po ole afo mata upu na tala noa ina I le whailoa ingal pale mio New Zealand Christopher Luxon maleta ita I usaina. Premier Lee Jiang o I tua SSA fina ngalo o atunu e lua. O le aso na fileana iai Lee Jiang I Wellington e whaamoe moe o le so whaasolo atu atae au. O le a iai I au kilani mo nisi lava o whailoa inga tau hi whaatawa inga a o iai I New Zealand. O le talano ino le malienga Comprehensive Strategic Partnership lewa whaamanatu le sefulu tausanga talo na o sia I le vā New Zealand masaina. O le whaatumuanga le o le whaimalanga mai o Li Jiang. Ai ele isawa I tua talo le whailua inga ta ita I o malo e lua na nafi. O le alavana mua I vavalo e Luxon o le aia au mai e lunga mata upu nei e talanoa. E le tau fesilingia o le AUKUS lava le mata upu au pito I silio na le awa ye saina ya New Zealand. Po le malienga leo lo va ai nei New Zealand fa ai poipo atu fa atasi ma Ausitalia, Amerika ma Peritania. E wila ele o lango ina I saina le awai o New Zealand le AUKUS, maita ita I o malo e lua o lo o malama e le o mata upu uma e tutu sai la ua I oenga. Ai mai le pale mio New Zealand, ele I alolo na au mai e lunga o ve singa I le South China Sea ma le Taiwan Strait. E se mai tu nei, o le whailo inga fo iana nafi wa wha ai loa e Li Jiang wa sauni saina e wha lau tele mai ia New Zealand, le whaingo lo o anga wa aia tunu Europa ma Malaysia le e ulu whale atu I saina au loa ma le tau mo o mia o ne visa malanga. Ua tau fia le tu mau manei al matanga luenga le soifua malolo ino na toi wha asala launi awa no whainga luenga a o tau mawhaia e tau fiofi le so ona wha alu o tupe. O hawa no whai ngā luenga nei au fia I ngā luenga whaafsanga I mga singase I whale mai whaapea I hawa no whai ngā luenga I whale mai I tua. Whaamauni aia po le silo le Health New Zealand Marchi apa I tala le Herald o le ova o tupe whaalu o mafua lea. I le whaatupula I o le au whai ngā luenga ma o lo mawhanawhana le pūlenga o se suinga o le a lea a fia I le Frontline Service. Ai mai le minister se fo maloloina Shane Retty o le ana tele tupe mai le paketi mo au nanga wha le soifua maloloina ma e tatawai I le matanga luenga o na mauti noa e ngā lua I tatono le paketi wa au mai. Wa so e nei le New Zealand Safety sai mini feu o le Samyang le ua wha asai Denmark. Sai mini nei le Samyang wa ta o le Bulldog ma o le wa toi wala au le wha afoi ma wha asai Denmark o na o le feu tele. O le mai asawai o le tala I le vai aso nei wa wha asa le Bulldog na whai mai ai loa ma le pūlenga I mata I tu wina le saunga le mua mea ai I New Zealand. O na o leo lo o wha atawina fo I New Zealand le tu ai ngā sai mini le nei o leo whai ai lana wha ai unga o le a whai le suesuenga. Suesuenga nei o le a fua I le wha ai unga le food safety pe wha a wau pea pe tau fia loa le wha atawina o le Bulldog a le Samyang I totono New Zealand. Wala pata ia nei mātu o le North Island, wha apea mātu ma se sifo le South Island I timunga ma mafa ma e ono lolo vai ai. O le pōna pō wha asolo mai le so leo lo sawi la pata inga wa au mai e le ofiso le va ai tau. O le a tele na a fiai I timunga ma mafa. Wa toi wha ma mawhai le Seaward Defence and Emergency a le North Island, au Kilani, Waikato ma Bay of Plenty tangata ina ia utangia la pata inga wa au mai. O au kilani o le tau le valua na pō wha asolo atu le tau le whai le afiafi nei. Lea olo o lapata I ai whai titili ma lo longa I nisi o no fuanga a o ta ua mai ai timunga mamafa. O isi umawhaengo New Zealand lo o tele na lapata I ai timunga mamafa I le so e sei Milford Road o lo o lapata ia I le aisa to ulu. Matala wha ai ua sainia ma ua wha amaunia al matanga luenga le soifua maloloina le au wha I mauti noa o tangata o le a o I le vaea. O le tae awa na nafi na whai le hui al matanga luenga ma wha ai loa I le au whai ngā luenga le wha ai uka le nei, lea e se lau luas funuma le tolu awa no whai ngā luenga, o le a le toi ia I e tu sama wha amauninga mai le Public Service Association. Se lau tolus funuma le wha awa no na mua I sawi fuafuanga al matanga luenga I vaea. O le aso fo ia na nafi na wha amauti no mai ai matanga luenga le Housing and Urban Development I lana au whai ngā luenga o le aha o le luas fulma le ono. Ai so loia ava noa 5 fulma le lua e le o ngā luea ina e nisi le taimi nei. I totono lava fo e le vai aso lava le nei o le a fo i wha amauti no mai ai e le matanga luenga wa o ngā isi ava noa vai a wha au popo ma ua silia I nei lana fo I numera ma le fitu se lau. O Telefonalo Radio Samoa, Manuel nei aso.